Me mamo akwa baby na kai say eye mfoni ene eye pictures ne videos ni abomodin ade akogu eye Facebook ne so eye DLFM 106.9 na yento akasebone so na chese ye Professor Stephen Kwaku Asare abeka seti anamon a omutu so mu be sign eye Speaker of Parliament so na emeye acting eye president esan say omampani ene na bedi eche yade omatu kwan ede afri oman mo kire mu say sebinya sabia enim esan say eye 1992 amamra no bibia ni ho ewo ma ati asese wo say omampani ni ho no ma eye Speaker of Parliament ane ebema no ebeye acting eye president ewo man ni mu no sanso no oche mu o hwese so omampani etukwan na so besan ya bade adenti ana Speaker of Parliament who na wasi yesuan wo na wo ye acting president ewo man mu esan say wo hwe eye article 60 clause 8 ade a oye omampani abedi akire ana wo so ogina mu ede ma omampani so omampani etukwan a sanso na article 60 clause 11 chema se eya mampani na ne na bedi echie no entimi ndi djuma sene esa ana Speaker of Parliament ebetimi agina mu no wa di djuma ne se eya acting president edi ama wona se de o mampani na bedi echie to kwan kotogo kekampa mosimu so eya Speaker of Parliament so na mbeye acting president nti onu do hu ni se djumedi omudi ni de se binyansa ba kokrampo eni manya de ogitumu sa se ye Speaker of Parliament eba beye eya acting president ewo oman Ghana mu nti we ni nsem a eya Professor Stephen Kwaku Asare ede aba abetuja yantoa kase bone so na ye na ye beka ya na ya de anas areme ya wanas ede eye Canada Japan ebo omodian eko eye Superior Court ewo eye New Jersey esan say ya de na wo say ni din ewo eye interview bi okoye eye ewo mfimpi mienu ni aduoni ba kuma chesebe to social media ne so na enkoye enfema no na eye Superior Court anu wo New Jersey no ebo omodian edi asem no edema eye anas areme ya wanas ama okachire eye Canada Japan say omomodian no ma eye anasare me ya wanas $80 million na onfa enchechire ne re na ya de say the court asanso abamonten so abeka say ya de $80 million no wate so ede akọ eye $500 a se de eye Canada Japan won na ye nanka no no ye mrahebedwani ede ma eye Asen Central no se na ni agiye papa ye beka ya video ni beto monte so enye Lumba super nanka Canada Japan kasabi otwahwe yantoa kase bone so na adwadifo omowo eye nkran pipiri mantem ha ede nsema betuja na omu chem se yegutan sensem ode betuja se ni sidi no ejina ne naso ye pint nkabe ya kadwadifo no entete omoniema ne so na omoma pepepe yo entimi enkoto se ne be yo omo so omo toniema no omo so enho be ha wo mo no ana adwadifo de abetuja na omu chire ma se no ade omadikan asese omu sidis na de akọ dollars dada ana niema ne so no omakwa koto egu honom dada intenya de ombetimi ateso inti senkebe ya nka gutafo ntwe nanka omonton omoniema ni wie no omutimi ton wie a na ebia de ombeba akọfa aba no na omateso na sese na omatimi ateso omu sidis ni na akọ dollars akọ tofa niema na ba de enya de ombeteso de sanse omfa so no enya de omubenya na bra omo ne nsemtwefo ekasa no omudi nsem sei editu ya sa guta no asam na omoka no if he say for so be enyiso because time na dollar no cross so no na ye fi say be kokwan so nti yes $1 no sa time no 15955 sisi as about 137 na ya sese scandal na ye kofa niam no to say niam so a nsia na ya sese na kofa niam ye ba e boboka e be ma ye ho a kire en pa e ampa sese kana ba fom a ene de enyire ye da nyame asese aba fom ba niam na ye kofa ye no sa atem no na ska ne boy ye de enti sa niam na esum wo no untimi nte so Emma won so nya den emmoka enti se yetimi to sa niam ni nyina ba afe ni ewie a ene de wo sa kofa fofra wo se sika na ba fom ti no wo ba wo bete so seseji ebe ni kakra mai because eye kakra ende ebetumi ahun se ba sese de koto a yentumi ka se na dollar no ba fom na enso yento ye niam no dabi ebe du be 1 month to 2 months time no so niama no we no kwa fufo na beba no a ba always at say mba for because you say dollar no abafo dollar na abafo no kore abafo ba be ko fa no no munya nte so o mo to so a ye se bete niama no so niama ni bi o ha ya jidida ai bi wo kra ye kra no 1 year ba
Intino, ye beton amana contem de. Yen fa bibia and to say ye 2 and sana in your current price as you see a deton ade. But ye pesi and this is $1 no. A bit near snap baby at no. And I beba fuma, nemo, yen pesa besan coso. Adebeti abasro akufum o mani njira bebi ejina na so be ma na abafon kakra bi mpo aka ho amaye ye be da na se nti omodo mo ndwen ye ho na omo dwen ye ho so be affect individuals no eni ya wuti ye eye dwadifo omo won knan pipiri mantama na omo chema gutan sem omo di betu dwane de ewo mu se eye na emoma yade ana omo asese omo dollars ne dada akofa ne ma na begu honom enti so omo bo modin a se omo tete ne ma ne so e de ama omo customers omo so ne be ha wom enti kebe ya nka gutafo nya atobo ase na omo nton ne ma ne wie na omo kọ na omo kofa foforo na afi omo atete so e de ama wom Yantua kase bone so na ye limsen kani motorway ne de na chesen keda so ye papa na so se de o show motorway na nini na etimi etutu achese kwan ya wotema ne important mu e de ba eya akra hanum nina no de nya ade a ekoye kra chese nini na etimi asaya ya drivers for ene etimemfo mo honom no e kasa ye papa say potholes a hodre wo honom ise wona motorway ne so na so wan to obu ase kra hwa na wato ka no etimi atwene obehu ane sa o ka tai krampo no etimi apaye no so no ha adwinye papa cars bebre na ana asese na we na ya hyenkafo ne timemfo mo tema so de nsema beto dwa no mu kirema wasa aban ne bomodin na obehwe edema we sanse tebia asese ne kwan ne wo mu ne de enya kura na wonam kwan ne so na chese wo kọ benkumu kọ nifa saa wo kitane ma hwe krampo na ne ma na egu kan ne slo ne mpo no ehwe egu wangasa na wo te kan nim sa ne kan ne chiachia no na wo yam krampo no etimi ehyehye wa chese omo ka tan na etimi papai ewo kwan ne mfimfin sanso na omo kan ni na no etimi asese no eye kan ni dede ye nti no oben eye kwan ne ho krampo na ya na dwona pese wontimi ndanje wa homia wontimi de sanse cars na nam kwan ne so no esa kwan ni nti ni na etimi asen nti omo sra ban so ombo modi anom be ye kwan no enfema we sanse te bia wom ne de ese wani ensesa o ka chento ombo modi anom be ye bibi enfema wom haya pa ya free mankwade ede ba gapoha habo runabout sa kwa ni de nya so wo free ahabo na wo pe mankwade runabout na nema wo uka mu a wa hwe ya obeto ka na twene wo free mankwade runabout na wo san epe black star line wa hwe ya obeto ka na twene free ho sa kopim committee 3 runabout kwa ni nyina onya twemu wo black star line kwa na tutu te abanye bi ho bibi maye enya sa emboa ya kura we every man kwade ediba we abonyi saro no kwa ni nyal na no kura ya ka ba ko pythais miensa ewo sa kwa no honom no so yesere mu we bibi maye na mundi aban we bibi maye na untimi yede 30 years ne de kwa na tia na tie bia kura ma so ba ya ho adwuma da from hasa to baku nin vaku on kwa mutimi ye kakra no ma se jan suta na asase kwa na die no kura ba akopɛ ebenya pa ka ba na me mo na we de nim se company se do so wo no suntrawo so nka musu nyina tu ya tax de mo nyina tu ya tax nso ya how de nka ba na ye kwan na me no kura ba akopɛ kwan ben kwa fa to anim ha titru pa de ka ban me kwan na de ache pa the babylon do I find it difficult at times he spring to me bu yes raban says so bet me be bia fa ho amaya ebebo ayen pa from Po to GTP roundabout Toll Road yeah some people was I had a heavy industrial area na the woman say ekwanu asay ekwan say ache papa na isre abani say on obe die omehu bi mai isre abani esa mu ya ni say on say ekwanu a say kaka say kwan na fa ha eti amasa dru enyume say na Friday particular Friday Mondays aha choki sa kopim GTP runabout ikwan be dey come say talk kwan no
nti no e wo se omumboa ye wo talk one particular Eni ya uti ye eya hyenkafo ne timemufo mo temane ne importem no musu e de afre eya aban so mbomode no mo beye kwan ne ma wo mesanse o mo so no eho esa kwan na no mo fa so edidi o mujuma ya hyenkafo ye trofo ni nyina esra aban esanse ubeye adwuma na beduka mfimfi na chese utaya pai na ukasi na saje se okọ na koye maintenance de ya de ha adwinye papa nti aban embomode anonye bibi emfa emboa wom Yantua Kasiebone so na ye Evangelist Patricia Esiedu Esiama a edin adodo na edinim no eye nana grada ye na ebeka ye nrada me na me beka ye se eyade a eye Sami Jemfi ono na ye acting CEO e de Ghana Gold Board abomode ama na ye US dollars ni bia se na beto social media no so no bia e kire na adwen a eye minority fo so din se metu dwasen kebe ya nka ban entwe eye Sami Jemfi ensan no nsan ye hwehwemu emfanfa eye dollar na obomode ade ma eye nana grada ne sansa de nti ana we se code of conduct ababetoja na waye openi na wabomode adi ebu emra ni so se de ye ndie wanyade na we na eye nana grada aba monte so no se ade na Ghana fo mo kasasa na de nti no se mesra Sami Jemfi ska na o ma miska ni bia na de na aba enu nti no bia eka eye Sami Jemfi ho asem enu nti kran nti no mo pese ye ntwe ne nsa ebi mo so kirema eye sika no eye ade a wabu mra so na chese kasa bebre ade nti ana wasem timi ekasasa no no na grada no se enam ni su nti na so mu yi eye Sami Jemfi adia okita ya ne Bible okita anointing oil waye nyame ni payi de ya de a oka se so mu yi Sami Jemfi adia esan se nam ni su nti no obepamo eye na sorifuo ni na no waton na sori no no wa chesika ni mu mienu no wa hwehwe eye Sami Jemfi ni office no diska no akwa akoma wom anhwe ye kra na asori dan kro be hye no esan sa de nti na sika kakra bi a Sami Jemfi adiama ni nti no na nadwuma eba abebo no na ya de a chief of staff krampo no wato ne nsa de afa Sami Jemfi se ne be yo betimi atoto na no ano mbo eho nsem no ye nte ye na Ghana fo agusu ano mo gusu no mo kansem na ya de ha ne ye papa as adenti ano no nko ade yama ni sika na mo kasa e wo social media ne so sa na se de ye chief of staff ene eye Sami Jemfi abomodi ehia no twen so mampani John Dramani Mahama ebe free eye Togo aba sa ne ebe ye one no ebe twetwen enkomo ye ntie ne na nagrada edituja For Sami Jemfi, I am here to swear by the Holy Spirit. My anointing oil near me Israel mountain enuni me Bible enuni na Sami Jemfi acheme $800 adinunti no na djuma bebo no kame metoma solid daimu metoma solid dino na ma chesika ni mu mienu ade ma Sami Jemfi so fa koye na djuma. I swear by God me guma sore no na ma pamo akunafo ani nyanka ami todua ni mo mudie na ma toma sorry dino kame one Sunday me pamo me sorry mani nyinara na ma tonia me gu asori dem nyinara na ma toma sorry no man toma sorry dani po me twa to asori dani mu ma no. I swear God, I swear my father grave and any nyame mfrɛ me sika modem on plafo ko hotel no enter $800 prominent person like me. Na Sami Jemfi crash me $800. It is insults. So what man $800. And you insults in front of me. And say $800 no. I'm on tiasi amo kasano. Met me a bohu 1 billion. I made the amamu back. Say $800 no. Maso mu debate. What is $800? Me and me come $2,000, $3,000. Me catch them pray. Say $800 no. Me enyiska. Skano de chairman, Enyeskabia, Midinia Grada, Ghana Fobinum. I am very, very ashamed of you, Papa. I'm sure Mammy Soja, Agrada, Evangelist, Mama Pats, Nebufu, Chilemuse, Ghana Mampani, Yura, John Dramani Mahama, Yanadres. Eniya wuti ye eye Evangelist Patricia Esiedu Esiama edi adodo na edinim no eye na nagrada no chem senti $800 na ye skaben ya anti Ghana fo mu hu bida se eye honorable edi ama na anti mo ka ho asem sei na sasa anti mo pese mu yi eye Sami Jemfi edi obeton na asori no obepam obi bia free mu na ska no abon ho no de akoma Sami Jemfi sanso no ane friend na nagrada no ewie na ye twa ye ho abaye ba ye de kasebo no ento aso ebebrem
Hey, Kwame, ade waka bomu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo. Isu na kase. Anope dem de asema sio. Anope ya na na ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Nsupa pani. Anya na na de ade sie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, send the akosu ye canon. The saint my busu afford the mama musu papa. A Lumba and supa. Insu aba ye jama so enya asenke to akra. So say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Ododo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia ademu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no. E de breye yo nsuo nie. Nsuo ale Lumba and supa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne se opebi akoma ni abeya o echire hoyi. The saint on be friend number C 026398380 and I said 05407851010. Me pacho open Lumba in supa ehu ensembia dia. Betinya kwa your website www.lumbainsupa.com. Obenya ehu akadie nyina ewo ho. Lumba in supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Agyei Agyei Sikapa atum. Memamo akwa babio na yenka madwenkyere no ewo Facebook ni so we free eye piaga no chema achem safudie de bia dum so mahama aden o bande ni enim senka o ba be yen sakyraye ewo manim na aden na dum so bebrebe sei we so efreye Charles Mante no chema eye trade minister no ene ayomo yemra no omo wehemfa ana sese de ye hu ne ekoso ewo eye ejomo ho no ma obi hu se ye tebo ne so ana se ye ntebo ne so asa obi a efa amra no e de ahye ne nsem anodi edi dwuma ewie na ha ana mre be ma ye kwan ne ye de enumre kasebo no e de asi kasebo nim semifo ye Miss Mabel Entry sanso ana kofitela e de me call Facebook ne so DJ Zigibi ana bobo ye voices no e de ema me amede kasebo e beso mu edi ameje so a ene Adwoa Agyei Sikapa. DL News. Cool, Ghana New Year Siamfanina, Media Semper Free, DL Events Limited, na Media Bremwe. Sinka Winaya, Nanka Wadofo Watu Musa from about with Jimmy D. Kessiase, Young paid C, Mumudi Bucho Monase, Sinanaki Yene Ghanaian, Nayabu free pen drive, and as a CD Siso. Nazo the person would also say, Cover with Jimmy D. Mutini, who person went to San Freddy, Nikeseta de Lumba, who lives on the national number performing my dear, and you may panic. Daddy Lumba, ABS.